ngesinye isithathu uthi mame bheka nansi indodana nanku kunyoka usina Pastor Sefobela uJohn 19 verse 26. Iyangimangasa lena ndaba. Mame bheka nansi indodana. Izwi ngelesithathu. Amen. Izwi esitholayo. Amen. Kuyizwi lesithathu. Lingikhumbuza ngelanga lesithathu uma uNkulunkulu enza umhlaba elangeni lesithathu lithi izwi lenkosi ke uma uNkulunkulu ezokwenza umhlaba ngelanga lesithathu into ayenzako wacela ukuthi ke umhlaba mawuveze yebo izimpande mawuveze amaplants ngelanga lesithathu okushokhola ukuthi elangeni ke lesithathu kwakukhona impilo lena namhlanje esikhuluma ngayo esezwini lesithathu siyambona uJesu ngelinye ilanga uma asekhana lithi izwi lenkosi unina nxa eza kuye utshela unina uthi kunina mame isikhathi sami asikakafiki. Ubecala uma esekhana ukubiza unina ngokuthi mame. Uyaphinda namhlanje uJesu siyabuzwa uma sesiphambanweni mame bheka indodana. Mame bheka indodana. Kodwa mawabheka kahle lamazwi bengakabikele sekubingelisa kana. Kodwa mawabheka kahle lamazwi afisa ukuthi ke laba bantu uJesu wababona bekhona beseduze. Yebo. Angiphinde la ngoba kahle kahle ngilapha bese ngihlala phansi. uJesu wababona laba bantu bebakhona esiphambanweni bebala esiphambanweni kungako abathuma athi le mama beka indodana phezu kwalawo mapheni uJesu akamphethe phezu kwaleso sikhathi wamapheni uJesu abelanawo uJesu okwazi ukuthi abukelele athi mame bheka indodana ongathi besekabona uJesu ukuthi ngempela vele ngizofa vele ngiyahamba kodwa ngikwazi ukuhamba ngingawashiyanga amazwi kumama wami ithi ngimtshele ukuthi umama nayi indodana yibheke kodwa nangasuka futhi khona la siphambanweni ubheka indodana uthi ndodana ubiza nendodana ndodana bheka unyoko la uJesu beyenza ukubuyisana kubantu abasesiphambanweni nabantu aba-understanda isiphambano ngoba kaningi abantu abaseduze nesiphambano bajwayela isiphambano besebenza izinto ezingafanele ngoba sebajwayele isiphambano. Ngakho uJesu uletha lokubuyisana ebantwini abajwayele isiphambano. Usho mina engikholwayo, usho wena oyikhombayo insindiso, mame bheka indodana. Ngingesinayo sisesiphambanweni siyabhekelelana na uyambhekelela yini omunye umzalwane mame bheka indodana. Lapha uJesu uphendula abantu kuqala amadodana wakhe angazi noma sekhona amadodana ngoba ngasekugcwele abo baba ngithi kufuneka ke manje abantu
amadodana mame bheka indoda ongathi akufuneka abantu abanemehlo mame bheka inkongathi ufuneka abantu ababona mame bheka ongathi ufuneka abantu abanesimame